aho butatunga kumanyisubwa kurukumara okwegesubwa hamwe n'obuhereza burukumara mu barugo abana barukuzarwa n'oburemezi bw'ekizimba harukizi hamwe n'emitwe z'imbere n'ubweyonjera obuhereza tibukakanyire ecyo kureberaho nko buhereza ubwo kushemezibwa umwana yazarwa yine nk'ekizimba ha mugongo umwana yatunga ekizibe cyo kugira amizi minje mu mutwe echa hydrocephalus hati obuhereza tibuli hamwe aha mashomera abana abantu batunga okugumirwa okutunga obuherezo mu buringaniza abo kugira ngo nibetenga okufibwaho ko mutano ekyo rukuretera emyanya emwe batagihikamu no barukuba nibajetenga munonga egendware ya spinal bifida netwato mu ngero etakwishana abamwe nibagumiza mbakwetaga pampers oshanga omuntu omukuru ne sente ziba kushaba za pampa omuntu omukuru atari kuzibasa abo kuba noshanga n'enyuma omuka hatarije okutambura mu compound kwakuyobuzibu so oshanga omwana okutambura mu compound kimbere y'ekizibu aho kwa compound ketari adjusted rigirambera zaro kuzikubaziri so oshanga batunga mu buzibu kabushana ngumbuye n'abana bintu buri mabo bo bine kuba biye facilite yabo mwene hati bari abatine buri mu bubine kuba ni bashuma bunga gamu mashomera garukushomesa abana bino burema n'abatabwine nibagera ngo nibakitunga uburemezo mu kureberera abana nkaba agubona uza kushanga ko mu location isho kubarumu nabustira abana barema babazira bata bariyo kandi ushanga n'umuzira atakaye basana nko kumutwara nko muri ya boarding arafite ko kushomera mu ishomero ero muri so mwene ishaba government eteyo facilities nka izo ramps handrails kishanjiro ngo ab'ekitongole kya Spina Bifida and Hydrocephalus Association of Uganda kikabombekera obuhanda bw'okukora abarema n'ingasho ramps ebinabiro birungi hamwe n'okutendeka abashomesa tukatunga trainings nyingi kurwo mushahawe so ya tuganda twashoma twamanya ngo abana nabo mbashana n'abandi bana uwo bakorire byona ebashana kubana ngo bakora so tukatunga trainings tuyamba kubasa kukanduringa abana abine special needs ahabo kubana bo ninka abandi buri mu cyuma sango ubitebasa umwana kwa rukushobora yabashumire n'abatangi mwana nashobora nabo mugashobora nabona yamba batangi bose yayamba report kurwo mu kitongole cy'byamagara nereka ngo umuhendo gw'abanyayuganda bari kutura n'uburemezo bweyonjire okurga abantu rukaga kuzaha abantu 15 emyaka mushanjwe hingwire kandi report ni yemwe nereka ngo abana 10 kuzaha abana 14 nibazarwa n'uburemezo buri mwaka okucondoza nukwe kumwe nukoreka ngo uburenje rwizoba niye yebembire mu barogo abana bine uburema bwa Spina Bifida hamwe na Hydrocephalus na munongo mu district ya Kasese hamwe na Fort Poto aha bwa TV West nde era akiza Happy side.